rero nizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti z'ibiganiro byacu hano kuri Rio Media TV. Nk'abisanzwe rero nidusengeye vode kabisa ndi kubasuhuza, nizere ko mwagize igicamunsi cyiza. Rero nkaba mbazaniye update ku mugani w'i Burayi, transfer news zirakomeje mu makipe yanyu mukunda. Yes, rero mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse mu gihugu cya Espagne ku mugani w'i Burayi muri rusange hose tugiye kugenda ducamo mbabwira updates zihuse vuba kabisa, dutaturangiza kabisa. Rero amakuru yo ni menshi. Yaro munyemerere dere muri ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Arsenal ino sama kabisa, ino window transfer kugaragara cyane ku isoko ryigura n'igurisha. Abakinnyi bagenshi bagiye bari kugenda basohoka, n'abakinnyi bari kugenda bifuzwa muri ekipe ya Arsenal. Rero iki gitondo inkuru yazamutse muri Arsenal ni umusore Hendrick ukinira ikipe ya Real Madrid. Brazil hatari kabisa rutahizamu ikipe ya Real Madrid itari kubona umwanya uhagije wo gukina. Rero ikipe ya Arsenal nyuma yo kubona yuko umusore Julian Alvarez mu ikipe ya Atletico Madrid bitari kugenda neza, bari kwifuza uyu musore. Igihe umusore byamaze kurangira iyo yiyemeje yuko azajya mu ikipe ya FC Barcelona, ikipe ya Atletico nayo ikaba idashaka kumugurisha. Rero ikipe ya Arsenal bari kubona biri kugenda bitinda kabisa, kandi isoko n'igura n'igurisha ryafunga ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9. So rero amaso y'ikipe ya Arsenal, umugabo Mikel Arteta ndetse na Andrea Berizzo bayashyize mu ikipe ya Real Madrid kureba ko babona umusore Hendrick w'ikipe ya Real Madrid kugira ngo bashe kuba yakwinjira mu ikipe ya Arsenal. Bibutseho gato rero kuri uyu musore Hendrick, umupeti kabisa wari ufite imana akiva mu ikipe mu gihugu cya Brazil 2022 kabisa. Umusore yakiniraga ikipe ya Palmeiras, yafashe no gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona turuzi imyaka 18 murabyibuka. Yesu 2024 rero atangazwe nk'umukinnyi wa Real Madrid, ntibyagenda neza. Rero uyu musore yagenda atabona umwanya uhagije wo gukina. So rero ejo bundi nibwo baje kumuteza mu ikipe ya Olympique Lyon, agira n'imibare myiza, atsinda ibitego 5, assist 7 mu mikino 16 yakinnyeyo. Real Madrid rero birangira imugaruye ku ngoma ya Jose Mourinho nk'umukinnyi uzakoreshwa. So rero muri game ebyiri amaje gukina umusore nta nimwe yakoreshejwemo. So rero biragaragara yuko n'ubundi nk'ibisanzwe umusore atazabona umwanya wo gukina, dore ko wongeyemo na rutahizamu baguze Carlos Esp kabisa. Rero uyu musore rero bisa nkaho yabaye shuwa ya gatatu. Rero ikipe ya Arsenal yari yamushoyeho kabisa imbaraga zose ijya kuvuga ngo imwifuza mu ikipe ya Real Madrid kugira barebe niba bamusinyisha muri no window transfer. Ariko amakuru nyesha umugabo bita Eduardo Hein aravuga yuko ikipe ya Real Madrid yamaje kubwira ikipe ya Arsenal yuko uyu musore adasohoka muri no window kabisa. Rero ikipe ya Arsenal urumva barashakira ahandi kuri rutahizamu. Andi makuru muri ekipe ya Arsenal nyuma yo gutandukana n'umugabo bita Gabriel Martinelli, nawe amakuru hari nuko rwihishwa inyuma y'amarido batandukanye n'uyu musore batarabona undi muwinga ndetse bitarajya hanze. None undi muwinga bari kwifuza cyane, ubona batarasikiwaringa nyine ikintu cyo gushaka undi muwinga. Amakuru ahari rero yizewe cyane ari kuva inyuma hariya mu bantu bari hejuru muri ekipe ya Arsenal, nuko ikipe ya Arsenal iryamye ku mugabo bita Rashford w'ikipe ya Manchester United. Uyu musore rero murabyibuka yari mu nizanyo y'ikipe ya FC Barcelona umwaka ushize, yakenyera liga kabisa. Marcus Rashford rero hari harimo option to buy mu ikipe ya Barcelona, ariko biza kurangira ikipe ya Barcelona itumvikanye na Manchester United, birangira Marcus Rashford agarutse Old Trafford. Kugeza ubu rero ikipe ya Arsenal birakuvuga yuko ishobora kurangira yongeyemo Marcus Rashford nk'umuwinga wayifasha imbere ku ruhande rw'imoso akunganya Kretos Zolis baguze bavanye mu ikipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ububiligi. Kuri update kuri Julian Alvarez sagaye mu ikipe ya Arsenal ikomeje kuba gatera nzamba, dore yuko uyu musore we aho yifuza kujya ari i Barcelona. Nk'ibisanzwe rero ikipe ya Atletico Madrid nayo bitangazwa nuko yashyizeho inzugi kabisa itazigera igurisha umukinnyi mu ikipe ya FC Barcelona. Rero ikipe ya Arsenal ikona biri kugora kugira ngo ibashe kubona uyu musore nk'uko narindi babwiye. Rero uyu musore rero kabisa rero nyuma yo kumwangira kujya Barcelona amaze iminsi atitabira imyitozo ya Atletico Madrid. Uyu munsi rero nibwo abaganga bamukoreye medical test, baza gusanga uyu musore amaze kugira indwara depression kabisa, indwara y'agahinda gakabije, kubera yuko bamubujije kwigendera kabisa akigira i Barcelona. Julian Alvarez bikomeje kugora nawe n'ikipe ya Atletico Madrid.
Yes rero twizamukire mu ikipe ya Manchester City. Man City kabisa. Man City nyuma yo gusinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye ya Yubo Adi, barifuza Enzo Fernandez, Elliot Henderson, abakinnyi benshi cyane bagiye batandukanye. Ubu rero bageze ku winga Iliman Ndiaye. Ku munsi w'ejo nibwo ndi kubabwira yuko ikipe ya Arsenal iri kwifuza uyu musore w'umunyasenegal Iliman Ndiaye, ariko ikipe ya Man City bisa naho ariyo yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane kuri uyu munsi. Bifuza yuko Iliman Ndiaye yaza mu ikipe ya Man City, ndetse ikipe ya Man City nayo ikarikura ubita Jack Grealish akajya mu ikipe ya Everton. Nawe nuko umusore Jack Grealish update gato nawe yifuza kwigira muri Everton kuruta uko yaguma mu ikipe ya Man City. Man City rero ikipe ya Everton irabarira agaciro ka Iliman Ndiaye kangana na miliyoni 80 z'amapaundi, niyo yifuza muri uyu musore muri Iliman Ndiaye, ndetse ikipe ya Man City nayo ikaba propoza kuba Jack Grealish bagatwara Iliman Ndiaye, ikabongera n'amafaranga make cyane kugira ngo babashe guhurizamo hagati, babashe kubona uyu musore Iliman Ndiaye. Twirukanka gato mu ikipe ya Chelsea rero amakuru hari nyuma yo gutsinda ikipe ya Fulham mu bitego 3-2. Naraje kubabwira Robert Sanchez akagira amanota make mu mukino. Ikipe ya Chelsea ku munsi w'ejo nibwo byazamutse kabisa yuko yahise ijya gushaka umusore Emiliano Martinez w'umunya-Argentine, umuzamu kabisa mwiza cyane, maze igihe yitwara neza mu ikipe ya Aston Villa, afashe ikipe y'igihugu gutwara igikombe cy'isi. N'uyu mwaka yarayifashije nubwo byarangiye batagitwaye, ko bagerageje guhangana bagira finali. Emiliano Martinez rero mu ikipe ya Chelsea bisa naho byarangiye. Uyu musore araza kwambara umwenda w'ikipe ya Chelsea umwaka utaha w'imikino. So rero iki gitondo ku bafana b'ikipe ya Chelsea amakuru mbazanye nuko kuri Sky Sport hariho debut ivuga ati se Chelsea uyu mwaka yabasha gutwara igikombe cya shampiyona. Nyuma yuko ikipe ya Chelsea batsinze ikipe ya Fulham basohotse babona igenda cyane kabisa, bakabona iri kwitwara neza. Rero Sky Sport byotse bibaza ati ikipe ya Chelsea yaba title contender uyu mwaka. 11 b'ikipe ya Chelsea rero ndagiye twiganire kuri 11 b'ikipe ya Chelsea rero mbazanire wenda hatarimo Enzo Fernandez, dore yuko nawe ari kwifuzwa n'ikipe ya Man City, bisa naho nawe adahari muri equipe mu mibare y'ikipe ya Chelsea, ndetse n'umutoza Xabi Alonso. 11 bari bakenye kuri Fulham mu izamu harimo Robert Sanchez, Levi Colwill, defense ya batatu Levi Colwill, Maxence Lacroix ndetse na Georgia Chimpong, defense ya Artrua. Mu kibuga hagati harimo Lavia ndetse na Reece James, Croix y'ibumoso iri guco Gerard Hato, y'iburyo iri guco Malogusto nk'aba fullback. Imbere hari Cole Palmer ndetse na Morgan Rogers bakina inyuma ya Joao Pedro. Urebye neza ikipe ya Chelsea cyangwa se wowe ukurikirana ikipe urabona yabasha guhangana igatwara Premier League. Mwibutse neza ko no kuri bench hari abasore ba Pedro Neto, hari umusore Estevan Willian, abasore benshi bagiye batandukanye n'ikipe ya Chelsea, ubona ko ifite agaswadi keza. Ese wowe mufana wa Chelsea nsore zanga urabona ikipe ya Chelsea iri ready guhatanira igikombe bagangana n'ikipe ya Man City iri kwibaka gutya igangana n'ikipe ya Arsenal itarigeze ihinduka cyane. So rero nayo makuru nari mbazaniye updates zazigezweho rero nizo. Icyo ukwiye gukora ni ukanda subscribe kugira ngo tubane mu biganiro biri imbere kabisa. Rero ibiganiro rero nakagaruka nk'ibisanzwe rero yari Dusenge Evode. Ciao.